9 sati i 10 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Bir. Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je na prijedlog Ureda za društvenu brigu raspisao konkurs za dodjelu stipendija iz fonda Bejtul Mal Islamske zajednice. Konkurs će biti otvoren do 20. oktobra ove godine. Meni je čast i zadovoljstvo da danas u našem studiju ugostim magistricu Eminu Bešliju iz Ureda za društvenu brigu, inače stručnu saradnicu Ureda za društvenu brigu. Magistrice Emini, želim dobrodošlicu u studio Radija Bir. Esselamu alaikum. Alaikum selam. Kako ste nam? Dobro je, hvala, zahvaljujem na pozivu, selamim slušaoce Radija Bir i zahvaljujem se na pozivu u emisiju. Evo, vi ćete govoriti o stipendijama u Bejtul Mal. Rijaset Islamske zajednice u BiH je konkurs raspisao na prijedlog Ureda za društvenu brigu, a vi ćete nam naravno kazati nešto više o tome. Pa evo ovako, od samog formiranja Ureda za društvenu brigu od prije 2 godine, a prema planu rada ureda pristupilo se izradi nekoliko neophodnih pravilnika potrebnih za rad ureda, koji su prošli naravno određenu proceduru i upućeni su na usvajanje Rijasetu Islamske zajednice. Jedan od tih pravilnika je i pravilnik o dodjeli stipendija iz fonda Bejtul Mal, koji je usvojen 25. augusta ove godine na sjednici Rijaseta. Ovim pravilnikom utvrđeno je niz odredbi, od kojih bih izdvojila odredbu iz člana 4, koja osim navedenih uslova za dodjelu stipendije sadrži i postupak za dodjelu stipendije koji se temelji na načelima. Dakle, ovo je jedna novina koju smo dodali u pravilniku, odnosno dopunili smo je u pravilniku. Koja su to načela? Načela su načelo socijalne pravičnosti, koje govori o tome da prilikom dodjele stipendija treba dati prioritet učenicima i studentima slabijeg socioekonomskog statusa koji su uspješni u svom školovanju, a radi uvažavanja potrebe povećanja dostupnosti visokog obrazovanja ovih kategorija. Drugo načelo je načelo izvrsnosti i kvalitete, koje se odnosi na to da potencijalni korisnici stipendija svoje školovanje moraju opravdati svojim postignućima. Načelo transparentnosti upućuje na to da se studentima daje informacija o pravima i obavezama tokom studija, a podnositelju prijave na konkurs se dostavlja povratna informacija sklapanjem ugovora o stipendiji. Imamo tu i načelo nepristrasnosti i jednakosti postupka. Dakle, za sve podnositelje prijave na konkurs za dodjelu stipendija temeljem ovog pravilnika bez iznimke vrijedi jednak postupak, a prijave se procjenjuju temeljem ustanovljenih kriterija neovisnom stručnom procjenom komisije. I na kraju načelo djelotvornosti koje ukazuje na to da postupak dodjele u okviru raspoloživih sredstava provodi se u odgovarajućem roku, poštujući rokove za dodjelu stipendije. To je jako bitno. Naravno. Ono što je potrebno posebno istaći i što je, rekla bih, historijski značajno, jer se po prvi put usvaja, a što je svakako i pozitivna promjena u radu nove administracije, kako bi se pružila jednaka šansa svima da apliciraju, nalazi se u članu 2 pomenutog pravilnika. Riječ je dakako o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu stipendija iz fonda Bejtul Mal. Također, ovim činom daje se dodatni značaj fondu Bejtul Mal, te se ovom prilikom zahvaljujemo uvaženom Reisu Lemi kao i članovima Rijaseta koji su imali sluha za ovaj važan iskorak uvažavajući prijedlog ureda. Dakle,
nakon usvajanja pravilnika, uz saglasnost i podršku uvaženog Reisuleme, Ured za društvenu brigu raspisao je javni konkurs za dodjelu stipendija i izradio obrazac zahtjeva koji je sastavni dio konkursa. Ima li tu nekih, ovo su dakle prema pravilniku ta načela i procesi koji vode ka dobijanju konkursa. Sad ono što sigurno sve studente zanima, kako se prijaviti i ti tehnički detalji. Evo, pozvaćemo i naše slušaoce da vas pitaju koliko imaju pitanja, ukoliko žele da vam postave pitanje na 033 559 420 559 421, a ja ću vas prije svega upitati ko se sve može prijaviti na ovaj konkurs. Pa evo ovako, ono što želim pojasniti u vezi konkursa i što su me aplikanti pitali neposredno po objavi konkursa, putem telefona, putem maila, stizali su razna pitanja i nedoumice, znači pravo prijave na konkurs. Dakle, konkursom je jasno precizirano ko ima pravo prijave, te koja se kategorija izuzima iz navedenih kriterija, što znači da se mogu prijaviti i prošlogodišnji studenti ako ispunjavaju predviđene kriterije i apliciraju u navedenom roku. Studenti kojih godina? Studenti do 20 godina, a ostali ne smiju da prijeđu preko 30 godina. Dakle, postdiplomci i doktoranti. Logično je pitanje koje slijedi jeste koje se visokoškolske ustanove sve dolaze u obzir? Pa evo, kod općih kriterija naglašeno je da se student nalazi na jednoj od visokoškolskih ustanova koje djeluju u okviru islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Znamo koje su te ustanove, da ih sad ovdje ne pobrajamo, ili neke od javnih, podvlačim, javnih visokoškolskih ustanova na području Bosne i Hercegovine. Kad kažete javnih, to znači da i studenti drugih konfesija mogu da se prijave na ovaj konkurs Rijaseta islamske zajednice. Pa evo, do sada što se tiče studenata drugih konfesija nismo imali do sada takve zahtjeve, nismo imali takve aplikacije, ali naravno islamska zajednica, ne praveći diskriminaciju, daje priliku i drugima da se prijave, naravno vodeći se kuranskim kategorijama podjele, odnosno dodjele zekijata kako bi pridobili srca drugim. Pridobiti srca drugih. Znači, sasvim se mogu prijaviti, ali komisija je ta koja će odrediti na osnovu uslova. Jeste. Da li se ima pravo na stipendiju ili ne. I na osnovu ovih načela. Kad ste me već upitali za druge konfesije, evo mi što se tiče dodjele socijalne pomoći, svakako imamo takvih prijava, tu imamo praksu. Naravno, islamska zajednica pomaže i drugima. To je sadržano i u pravilniku koji treba da se tek usvoji. Upravo, kako sam rekla, iz razloga pridobiti srca drugih. Bez diskriminacije. Bez diskriminacije. Još tehničkih pitanja, ono što sigurno zanima studente koji nas u ovom trenutku slušaju jeste koja je to dokumentacija potrebna, koju je potrebno pribaviti, dostaviti, koja su najčešća postavljana pitanja oko pribavljanja izjave podnosioca zahtjeva. Pa evo, što se tiče dokumentacije, ja se nadam da smo u konkursom razumno naveli koja je sve dokumentacija potrebna, ali imala sam pitanja putem maila, znači da li to treba biti originalna dokumentacija, da li mogu doći kopije u obzir i tako. Evo, i ovim putem da pojasnim, dakle, dokumenta mogu biti kopirana i ovjerena u općini,
a najčešće nejasnoće su bile oko ovih izjava, znači izjava. U konkursu smo tražili 2 izjave. Izjave se daju i ovjeravaju u općini. Koje su to izjave? Dakle, to je izjava da student, odnosno aplikant, nije stipendista nekog drugog pravnog ili fizičkog lica. To je jedna od izjava. A druga izjava je da, dakle, on nama ustupa da mi možemo koristiti njegove lične podatke po objavi konkursa. Dakle, to su jednostavne izjave koje se mogu naći u općini, svojeručno popuniti i ovjeriti. Da li se, evo, kazali smo da studenti prvih godina, prvog ciklusa ne mogu biti stariji od 20 godina. Vi ste spomenuli da drugi ne smiju biti stariji od 30 godina. To sad povlači pitanje, dakle, da li se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa, a iz ovog je jasno da mogu, samo da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pa ovako, što se tiče drugog i trećeg ciklusa, dosadašnja praksa je bila da se studentima drugog i trećeg ciklusa, odnosno postdiplomcima i doktorantima, dodjeljuju novčana sredstva po završetku studija, odnosno prilikom odbrane magistarskih i doktorskih radova, bez obzira na temu koju su odabrali. Novim pravilnikom napravljena je jedna izmjena po pitanju dodjele novčanih sredstava za ovu namjenu. Naime, Rijaset Islamske zajednice će, ovisno o raspoloživim sredstvima, pružati pomoć onim kandidatima za koje se ocijeni da je njihova tema značajna za islamsku zajednicu. Naravno, prednost će imati oni kandidati koji su slabijeg imovnog stanja. Ja ću još jednom pozvati naše slušalce, ukoliko imate pitanje za prijavu na konkurs za dodjelu stipendija iz fonda Bejtul Mal Islamske zajednice, pozovite 033 559 420 559 421. Gospođa Emina Bešlija, stručna saradnica iz Ureda za društvenu brigu, će vrlo rado odgovoriti na vaše pitanja. A ja sad imam pitanje za vas. Na kraju, kada prođu sve procedure, student koji dobije stipendiju, kojem se odobri stipendija i kad potpiše ugovor, šta dalje? Pa evo ovako na kraju, a smatram bitnim istaći, dakle, da studenti koji ostvare pravo na stipendiju obavezuju se, a što će biti definisano i ugovorom o dodjeli stipendije, da prilikom zaposlenja odvajaju iznos od 50% mjesečne stipendije koju je primao u isti fond za dodjelu stipendija. Dakle, ovom namjerom želimo da podstaknemo stipendiste da izgrade osjećaj solidarnosti i daju svoj doprinos za obrazovanje novih studenata. Na taj način će se ujedno i puniti fond za stipendije kako bismo mogli dati šansu i drugim studentima da evo, što bi se stručno kazalo, multiplikacija stipendija. Kolega javlja da imamo nekoga na telefonskoj liniji. Assalamu alaikum, dobrodošli u program. Halo, izvolite. Halo. Assalamu alaikum. Alaikum selam. Ko je sa nama? Nisam razumio da imaju pravo aplicirati srednjoškolci. Srednjoškolci? Naravno da imaju pravo na konkurs. Dakle, u konkursu je jasno precizirano učenici, svi redovni učenici i studenti u Bosni i Hercegovini pod broj 1, zatim učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu, učenici kojima je prosjek ocjena u završnom razredu srednje škole iznosi najmanje 4,5, studenti prvog ciklusa studija sa prosjekom ocjena 8,5, učenici i studenti sa posebnim potrebama izuzimaju se iz ovih kategorija. Na samom početku, dakle, konkursa dodjeljuje se 100 stipendija gdje je jasno naznačeno
da je od toga 35 stipendija za učenike srednjih škola. Evo, ja se nadam da vam je sad jasnije. Hvala vam puno na pozivu. 559420 nemamo još puno vremena. Ja samo da pitam još za kraj kako, gdje se prijaviti? Evo, ono ključno nismo kazali. Dakle, oni koji žele aplicirati, potrebno je da iščitaju konkurs, da iščitaju dobro konkurs, zatim da uzmu prijavu, da popune prijavu u kojoj treba da kažu svoje osnovne podatke. Mogu se prijaviti direktno putem pošte na adresu Rijaset Islamske zajednice, Ured za društvenu brigu, Zelenih Beretki 17. Tamo mogu i preuzeti aplikaciju, a također aplikaciju mogu preuzeti i sa naše internet online stranice jeste islamskazajednica.ba. A tu i više informacija svakako mogu dobiti ili putem e-maila ili broja telefona. Jeste, naravno, mi smo uvijek otvoreni za sve nejasnoće, mogu slobodno pitati na broj telefona 033 53330 lokal 111 ili putem maila ured za društvenu brigu @rijaset.ba. Evo, sad ja mislim da smo zaokružili sva pitanja, sve nejasnoće. Ukoliko je ostalo nešto nejasno, svi zainteresovani, evo, čuli ste Ured za društvenu brigu @rijaset.ba, e-mail, ja mislim da je to najzgodnije i najpraktičnije za studente da postave pitanje. To nam je službeni ime. Dakle, ja ću vam se zahvaliti na ovim informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Za sve zainteresovane još jednom islamskazajednica.ba, zvanična internet stranica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. O dodjeli stipendija iz fonda Bejtul Mal Islamske zajednice danas nam je govorila magistrica Emina Bešlija. Ja vam se zahvaljujem na ovom gostovanju i nadam se da ćete nam, ako Bog da, opet uskoro doći u naš studio. Vrlo rado, zahvaljujem. A vi, cijenjeni slušalci, ostanite uz program, uz jutarnji program vašeg najboljeg prijatelja u eteru, Radija Bir.